TISF chini YTF rok by Chaktari tini kaisa protest rally Agartala o kaisa ni demand chini Angel Chakma Dehradun ni student bono je babe notice ni borok rok no je babe baire ni borok rok hone target khaijagoi jekono India ni part o sung phangkha henke sungno baire ni borok hone target khayo mahaike ar racism khaijago bone against sung tini protest खालायनायनि बागै जों अर अस्ताबल ग्राउन्ड आगरतलाव फायलायजाक बेलायखे दुखजनक घटना तानिके जोंनि महाराजा बारबारनो साव अर जों परिष्कार सिलायखा जे जों अर जोंनि तिप्रासानि बिथिङावबो जों डिभिजन दङ डिभिजन खायजायै दङ नर्थ इस्टआवबो जों डिभिजन खायजायै दङ खिन्थु बायरे थांखा हेंखे जोंनो कायसानो सिनेमो खा जों कसल हेंखे हानिबा जों जतने एक नुई तिनी चिनी एंजल चागमानी जे थैमानी यागुलो जों बनो बुथारनाय रनो बनो टारगेट खाय बुथारनाय रनो जों बिचार नायो जे बरक पानिशमेन्ट माथों साजा माथों हायनै चिनी YTF TSF सं तिनी आगरतलाव कैंडल मार्च खायनायनि सेंलायजाक और जागा जोंबो फायजा kalau target kau betul notice hansa mana ya kalau dia pun target waktu itu kalau omahai kuno kere seng agi hansang ya proteibe engu tabak seng notice one hansang mani pore seng teibe tabak borok no sirona ni nang haisi omo khaime ni bangwai khaijau haya tani ke notice ni borok no borok India ni part ni kebang ma borok sia khas karke mane baire ni Delhi engtheng Dehradun engtheng nini tam bersenai teibe South India ni part do kebang mana cini North East ni Tripura engtheng Meghalaya engtheng borok sai simaya especially cini mokhang be borok ni sai joda samani be chung joda cini tradition be cini joda hingga oro jaga chung thansa agi kere North East thansa kere pro hingga to teibe highlighting ya khoroksa raijo no chung cibisela ya afroteibe खायजागै दङ मेडियारावबो गाया ताबक तो जों महाराजानि नेतृत्वे नर्थ इस्टनि लोकरक जतन ताबक थानसां लायै निउसआव हाइलाइट इंखा जों जतन साइमाखा ताबक जों अर जागा तैबो कराखे बासालायनि नांगौ सुदु एंजेल चागमा सिमिया बसखांगो तैबो जिनाव माहाय रेसिजमनि शिकार जों ओइमानो हानिबां जों इन्डियानि बर'रनो सिरलायनि नांनाय जे जों इन्डियानि नागरिक इन्डियानि सिटिजेन होनो हामबाय।